Ukoliko želite da vidite na kojoj se poziciji na Google nalazi vaš sajt za određenu ključnu reč koju tražite, ne treba da vas zavaraju različiti rezultati, odnosno trebate da obratite pažnju na ove dve ikonice sa desne strane. Kada je uključen globus, to su oni pravi rezultati koji se prikazuju većini ljudi. Bude tu variranja za 1 do 2 mesta gore dole, ali uglavnom su to realni rezultati. Ako vam je uključena ova ikonica čoveka, figure čoveka, to su privatni rezultati ili personalizovani i na njih utiče i Google+, da li imate nalog, da li nemate, kog imate u Google krugovima, on će da se pojavljuje i u rezultatima, ko ima vas u Google krugovima, kome ste slali mail, od koga ste dobijali mail i tako dalje. Dakle, veoma prilagođeni rezultati baš vama konkretno i retko kome će se ponoviti baš potpuno isti rezultati. Kada se ide zato uvek odete na globus i vidite prilično realne rezultate. Evo recimo i u drugom slučaju, ako tražimo izradu sajta recimo, pogledajte u rezultatu, ovo je globus, znači to su pravi rezultati. Ako ne računamo ove plaćene oglase, to su jeftina izrada sajta.com, izrada sajtova info, pa www.industry.net. Ako idemo na privatne rezultate, ovo je takođe prvi i ovde, međutim tu je sad drugi oxfordwebstudio.com, Google+, post sa Google Plusa koji je kod mene u krugovima, još jedan post sa Google Plusa i tako dalje. Dakle, uvek idete na globus i vidjet ćete prilično realne rezultate i poziciju vašeg sajta u veoma malim variranjima 1 do 2 mesta.